Assalamualaikum, selamat datang channel YouTube Bibel Diary. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng dan like ya. Selamat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila. Saya kelas 1B. Saya akan membacakan surat ayat kursi. Disimak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naun. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Al-kursiyyus samawati wal ardo wa la ya'uduhu hibduhuma wal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Amin.